Okay, so now I want you to say the numbers or count in Afrikaans. Okay, Afrikaans. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Kan jy dit weer sê? Doen dit weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. 10 vingers. Kan jy dit sê? 10 vingers. Ja, dis hy. Dis 'n goeie baba. Dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Kan jy dit weer sê? Doen dit weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. 10 vingers. Kan jy dit sê? 10 vingers. Ja. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Kan jy dit weer sê? Doen dit weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. 10 vingers. Kan jy dit sê? 10 vingers. Ja, dis hy. Dis 'n goeie baba.